punases nurgas on 35-aastane võitleja Marko Laigas. Matš toimub Timoffi reeglite järgi keskusega 3x3 minutit. Vahekohtunikuks Jörgen Matsi. Alustame! Esimene rond läks! На нас крутись в левую, в правую сторону. Правую, правую. Налево будет скручиваться, налево будет скручиваться. Возьми за вправо. Palume sekundadid välja. Вытягивай. Ногу не отпускай. Ногу не отпускай.
daamid ja härrad, selle matši võitis käelukk amerikaana alistusega Marko Laigask!